Nekada dok su se uzgajale uglavnom stare sorte krupnih krastavaca, on se uzgajao gotovo isključivo horizontalno. Taj način uzgoja traži veću površinu i mnogo je manje ekonomičan od ovog uzgoja na mreži. A na mreži se danas uzgajaju gotovo svi krastavci, a pogotovo kornišoni. Znači, ako sadimo hibridne sorte, uzgoj uz mrežu je gotovo obavezan, jer hibridi donose jako puno plodova i na jednoj mreži možemo dobiti i desetine kilograma krastavčića. Da bismo po jednoj stabljici dobili jako puno sitnih krastavčića, potrebno je kidati i zapjerke. Zapjerci se ne kidaju isto na svim sortama, a na starim sortama oni se kidaju samo do neke visine od 30, maksimalno 40 cm ukoliko se eventualno pojavi, jer na starim sortama uglavnom na početku stabljike razvijaju se samo muški cvjetovi. I kako stabljika dalje raste, tu se pojavljuju i zapjerci na kojima se javljaju i ženski cvjetovi. Znači, kod starih sorti nema potrebe kidati te zapjerke. Kod starih sorti, ukoliko ih uzgajamo uz mrežu, osnovnu stabljiku treba pustiti da raste do visine od 1,5 metara ili nešto niže i tada ju zalomiti. Na taj način mi stimulišemo pojavu bočnih grana koje će donijeti mnoštvo ženskih cvjetova, a samim tim i više krastavaca. Kod hibridnih sorti slučaj je nešto drugačiji. Hibridi u pazuhu svakog lista razvijaju po jedan plod i pogotovo nove sorte hibrida su samoplodne, znači njima nije potreban oprašivač jer imaju samo ženske cvjetove. Ovo je hibrid sorta Levina F1, znači krastavac kornišon koji se uzgaja prvenstveno zbog proizvodnje krastavčića za kiselenje, međutim on se koristi i kao salatni krastavac jer je izuzetno ukusan. Ovih hibrida prvo što treba uraditi je kidanje donjih listova. Znači, na dnu se pokidaju svi listovi do neke visine od 30 cm, jer oni na dnu bukvalno sprečavaju provjetravanje ovih stabljika i do dna stabljika sunčeva svjetlost vrlo teško može prodrijeti i zato je najbolje te listove pokidati. Isto kada se pojave zapjerci, a evo ovdje na ovoj stabljici se pojavio zapjerak na nekoj visini od 20 cm i njega treba zalomiti iznad prvog ili eventualno drugog lista. U pazuhu svakog lista tu se nalazi zametak, ali da se ovdje ne bi krošnja potpuno zagušila, ovaj zapjerak treba zalomiti iznad ta dva lista. To je najbolje odraditi za sunčanog vremena jer rana tako najbrže zarasta. Kako stabljika raste u visinu, tu se zapjerci kod svih sorti ne pojavljuju isto. Kod nekih sorti je to češće, a kod nekih manje. Ukoliko imamo pojavu previše zapjeraka, isto tako ćemo do neke visine od 1 metra prekraćivati ih na 2 ili 3 lista, a već preko visine od 1 metra
ti zapirci mogu se ostaviti i duži. Znači, otprilike se formira stablo obrnute jelke. Na vrhu je ono najšire, jer tu je provjetravanje najbolje, sunčeva svjetlost može osvijetliti svaki dio te krošnje i krošnja se sužava kako idemo ka zemlji. Od salatnih hibridnih sorti, a ja ovdje imam sortu Misir F1. To je izuzetno rodan hibrid koji daje vrlo krupne krastavce. Kod njega bukvalno na stablu treba ukloniti svaki zaperak ukoliko se pojavi. Jer kod ove sorte krastavaca u pazuhu svakog lista pojavit će se jedan ili više mladih zametaka, odnosno budućih krastavčića. I ostavljanje zaperaka samo bi trošilo hranljive materije. Znači, ova sorta Misir F1 donosi obilje krastavaca samo na toj jednoj stabljici i nju puštamo da raste do visine mreže, a tada ju možemo zalomiti ili prebaciti preko mreže da ponovo nastavi rast prema dole. Sam do prije koju godinu uzgajao i sortu hibrida pariški kornišon. To je stari tradicionalni hibrid kornišona, međutim on ima i muške i ženske cvjetove i njemu je potreban oprašivač za razliku od hibrida Levina F1. Njega više ne sijem, ali pariški kornišon najviše krastavčića daje upravo na bočnim grančicama. Znači, te bočne grančice, odnosno zapirke, treba zalamati u središnjem dijelu stabljike iznad drugog ili trećeg lista i pustiti ga da raste do neke visine od metar, metar i 20 i tada zalomiti osnovnu stabljiku kako bi upravo stimulisali pojavu bočnih grana koje će donijeti mnogo više ženskih cvjetova. Znači, kod starih sorti, pogotovo ako se uzgajaju horizontalno, nije potrebno nikakvo kidanje zaperaka, a već kod ovih novih hibridnih sorti kidanje zaperaka se razlikuje od sorte do sorte. Kod salatnih krastavaca apsolutno treba pokidati bukvalno sve zapirke, a kod kornišona to radimo u zavisnosti od sorte i nikada ne kidamo sve zapirke.